Antuko ya Kenya ninde kwina rwaria rwanu kanana no tukwenda kithurano kia 2027. Miari kiriba muba Kenya ni kwithira ninde kibangaratana kia na kinya kwangaratania mantu yegie witi na mbere ngwatano na kinya rumwe bondiguru. Nyuma kuringa kura mwaka ya 2022 rutero gani rwa ODM irwambirie maandamano na guchokia siasa ya gurangari kairiteka bakromba kura iyo ringi. Kumau ndokia mene kiyudi irachatigere kinya kwengatwa kwa Rigathi Gachagua na kwethira kevela kwetene na kinya nyuma ya maandamano ya mbere ya Gen Z na chichongela nkukiriro muriro siasa 2027 kaitene kawitigere akwe miaka idatu irwa renju matano tariki 23 mweri omugwanja ni miaka 17 itiere mbere ya kithurano kyo rais na siasa no kwithira gieta na mbere kwata monki obura kukiana ne kuma no tubone kyo tukubero tukwida twekura kia otwe moni yaku na gobo kwiguru ya campaign inende chegi siasa irachidrite igeta na mbere Kenya no kudugania nibatere kwidire kirungeka waka na siasa bedire bageta na mbere na siasa chiomoni yaku yareko iguru ya campaign chegi siasa iri kwidire geta na mbere Kenya to moni yaku gokurukira na mbeto ya SMS rete na maguri kinyari ko nioni yile idato idano mwanje nyanya kana 23578 kana kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria no to moni yaku yareko iguru ryo ritungwe bonkia maya NCC iranende kwithira kele kia siasa amwe na miario yo norobweru enende yeye mara tukubanganirite kendeto chetu akaribaga kwe gutetera barabara na bobanari kwa kuwa maoni yate kwithira yakithia tairwa Rais Ruto na Gachagua kwithira bageta na mbere kweranira migambo undubo bukioneka kwara makinyankuruki. Chukuru ya Tharaka University kudara kire maukuye dhabu ikioneka kinya kudhiatira watho wa wandikani kindorio. Natokuretera gichunche kembere kerono rwa mwanya burumo yampanga. Watu nende kirende to chero dai mwena no idire tuata kinyokurukira www.ferodigital.co.ke kana download app ya Wero Digital kire Play Store no komba kwethiro keto diatera na kinyibindi na mibango ya to dai chionde nende otukero kirwa no ni mpinde to chero dai mwe kambiria dai chichongwa na mwana yetu amadhidi ni Maureen Kirimi geto Phineas Imana. Tukiambiria ni atinende ya karibaga concentrament bachumeretie na kudeta nikiraba kuwa barabara chiti kwithira igitiraika bakiariani bethirite bakiathaira kinya barabara yaga kwembo injero na kagomani chithirite ikioneka kuthuka buru bariuga kinya kumiria maketha ya barabara nene no yekinyiria thoko ni untu bwithirite bukia mpangara bakuromba uteithio na kirokio kuthikirwa ni atungiria bomo nikyo twandeto mutugikare no twambiria chio. Baba ni bamwe batumiri barabara ya kumaga kuimbu injeru kaguma gwita kithirune barabara ira bachumirite kuga kuringano rethukangi bobate kumba gwitithio gendi bobo ntuko uria kwagirite ni untu bwanjira kugia maguru na ndi bakiuga ni untu akanika gita kathano na ni thukangi ne nyabagecoria wona kwaura gwakaratia bakiuga machera jamiunda na ndithia gwikia thokone ni tempanga kiribo arekerikanwa njira eje yumite karia na monka kithirune yaruguritwo wathanine bwa Rais Uhuru Kenyatta kende kethire gikirwa ramina yethire kirita na nandika gite na kanjira eje nonekene kiritura ngugi ikirwa rami kuma karia na monka ndagachene agakoi nikyo gitumia kariba bashumirite bakimakira bakiurie ethirete gwatana gwita monka kithirune boba gakaratia tukatara kuma Mbwenjero monka kithirone twina cukuru mugwanja ile itumaira iconnecta wi barabara eje twina ibanda bya majani bitano twina correction centers chieria 12 iketha kwetha thai area
ithina ngari kwijera ibikibiki gucwana ndo nonto njira ne thuki utengari umba kwije gatwika ngacuma kwaura bikibiki iteja na ngari iteja ana bateta skuru especially kwaura into bitha bikolipi komba kwithura itokomba kumera kana biashara bomba ku gain access kire kwija kugura into bietu kingi bariuga ni untu ni bakuona mukandrathi rowe injera ya kariene monkaga koi akerita ngugi njega na kandrathi barabambirite njira eje bejaga bagitaga ni borite na baromba mubunge wao kirema nguchine wamwe rwangi rwakera gutigira ni bakwa mukandrathi uri na kathari kakumikira ramikenda gutigira njira eje siasa ne cha mwaka jwa ngiri jere 27 itethire kiromba kura kairi barabara eji ethirwa ni nenkanirikiri contractor nonto bara twithirite tukiona bakeja ground-ine tuonete baire miaka eu beja bakeja kidogo bakaura na kwethirwa ibanenkeri turomba kera batuchenjeria nonto kwina contractor okuthithia barabara kuma kariene kujaga koi tukuona gukinjaga mono ere kwendereao tukiromba ethira muntu ugomba kunenkerwa mbere au mau agatugwatithaniria kuma gakui monka kithirune tomba ukarabwega mbeshe u kethora gakor makuthithia ni ndevetwo uju kuthia njana tukona gwe ni thongi eje a continue agwatithanie njireje tugita siasa ene tutukwenda eje tweke part and parcel ya kuromba nayo kura muthiene ne akaribara barombete mubunge wa kirima beterete njira eje kirorami na tigire na kumirema na kubekira mandiko kenda bagatiga kuthangika lako ninya sub delays thithiro sub maintenance tukinya gwetera igwaende kwithira ikirira ethira ni grinding kana manto ya komba kuthithwa at least tuona gukurukira nonto taito kwaria barabara ekuma mbunjaro monka kithirune itikumba gwitika kuma gicigo mbunge kia Central Imenti nke reportra teto cia wero reakwaritwa ni mutuge kare Wakare nontu bandete nangiona kuone ati akaribana Riboro East bonanite kuria kwanirwa ko kumania na michemani ya muingira edere kikawa nteriuni kenda bayana monio bakeri bogete ndire bedira bakirita monio kagita karaka ingine ndi yadedera kibia tairwa bakiromba tongeria boko batikira na kuingia bapatarona mendi kibeo gakimutagi na utadira nkroki akaribageti mene kirwa na ariba kiaria barugamo na kwithirwa bathi ya kirimichemani ya public participation kenda kwandikithia maendeleo maraba kwenda matura ni boka tuna kwandika maratatini oni mbetete na tiri mwantatira utiro tweta tuike murandi jo tweta na mbere zwetu utiro tweta na mbere batu ente komenya imbiete kangaratani mbere woni nkurukitie barabara nyingi nkiuma acha ngagita ngarama yako ngeta kirwa nondo teka tukurukaire mirandia ikurukairwo kirwa na kuma acha gweta kirwa wanu vebu na nte tarasara gweta na gucoka te 300 kenda mukarionaria karabwega no tiro murandi twakurukia woni ndaciura ndi gonde kuona nari kuthira ndaura ngeta obisi na kingabana no kuigwa pa murandi otiru ndakurukia na acu gucoka tukinanira mirandi ria tutata kauga itithingatairwa ito miseminingi batili kana ko misemizo mozare dene kinya ojore ozanari dere na mheshimiwa na aretie na toronga tukathithirwa ngakara jere karemo kwarema itweta muno gikarone kiria na tweta tukauga thina ire cionthe tukwenda kuthithirwa tukanenkanira memorandum cionthe na tukandikithia mantu jonthe lakini jarikia jakujukua batu tutiona muntu ogutwira kaire ntu bura bugire ibububu ara twandikire ni tuthiraira ende bariromba tongoria bao barabarite ni kuthingatagira maendekithia mamarira bandika thirikari tukwenda kuona muno ja twakinya mantu jara twejene ja janjira icietu nontu ni thuki tukandikithia tukauga njira na ni thithwe tukauga nge ni thithwe na ndirira tugetere bura tukwenda thirikari ga tukinyaia na atwira obici na ni obo batere kuthingatira nontu batu twojuriria twaumau aki tutiona kaire muntu oguturia wiru kana otune katwikiraira monka na ndeke gitarite kuthira miaka ni thatu ithiri na ndente kumenya juju ngijo campaign tugaitethia ate nontu na ndi no tukoria kiuria kaire o twitite tukario ou antu bara bathuri ibamenyere twaba makira ntukwiga kinya beje gitwe baturi kiuria na ndu kiuria kia twabera bakamenya bakana no re wije athikirite munene ate athikirite muntu ro mwere kura
mumwandiki owe amenye akana na amenye ikarire ona ari ari kwou batu thina ira twina cio imurungu tunengerete itukuromba thirikari buru inya nene cha mwezi mwe wetu ndikiri ati umbo twariria ati turi presenter ndene ya bunge na njirere agirite ni kendo boria bioria biria bibatere kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi. Rais William Ruto natharikirite ni ndiaregani ba gisiasa akiwa batina mubango kira Kenya akirina muthuro Jumatano muthenya Ruto augite muntu atiumbane ndi kwebiria gintu na atina kioria gyakyo awite aregani ba ngogi yao ni kwina tu Ruto ete indi utibo ba kubanga bara bakethira bakibuthairia akenya kibauria ni ndi barete mubango irabaina yo kira Kenya kaitano ko mutungiri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na menete bonene thirikari ya Kenya Kwanza akiwa niremi gutungatira Kenya buru akiaria Gachagua aithirite kinya arachamanite na thinjiri na wati marubangi awite Rais Ruto atikumenya thinira Kenya bakwithira bakulukaira njare ni chiakie. Rais wa nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto nethirite nende akiona kimuthuro yokie kumania na ndeto iri kwithira chietamba kwende ni nthiguru ya Kenya ikionekana ndi chionde kwerekera kithurano kia mwaka wa 2027. Akiaria Ruto gwite baraba ingine ndi bakwithira bakienda umwebelietine ki otimu bango baina yuo indi no kuwa tu Ruto must go. I listened to another group of friends and Kenyans, brothers and sisters, who say Ruto must go. And for sure, just like those who were there before me, my time will come and I will go. Just like those who were there before me did. But respectfully, sirs, madams, let me ask you. So, what are your reasons for this Ruto must go? Akiaria Ruto wite kwi mawira ne kathumbe thiri akika akiona umbite kuingia yamo yayo na bando atari kianetite na mbere na kuyathiatira. The pledges I made to Kenyans are being realized one by one, day by day, pledge by pledge. And I remain committed to fulfilling every single one of them. Our economy is stabilizing and growing. Today, Kenya is ranked the 6th largest economy in Africa, up from the 8th 2 years ago. Oriu nonanitie kuria kwaniro ko kieni baraba kwendekithia beletene akiwa baichi ate atu yite kurita Kenya ukombone. What if I am an agent of destiny for the transformation of our nation, whose promise has been delayed for far too long? Pause. Reflect. Think. Give me a chance. Ruto na wite ni mane kira mwirane kathumba na nechemanitie na migombe hindi atikwilila nonto muthiene akaingia yayonthe. Yes, I made promises. Yes, I took on many challenges that had bogged down our nation for far too long. This wasn't a mistake. This was deliberate. I promised to change this. And that change is happening. Kinyethira timwetete na rietwa Ruto nonekete kuinia kauli ura wari mugambithani munene nwe Maraga akiwa twire utungerie ne indi kaitendekane ndi niriaonete arwire gite ikio rais akiwa nthiguru ya Kenya iri ndibonene. I listened to one gentleman who retired the other day after working, I think, for 40, 50 years. And he wants to be president. And I listened to him say, Kenya is a failed state. And I asked myself, so for 40 years,
You have been working in a failed state. So, you want to be president of a failed state? Really? You want us to entrust you to the leadership of a country you don't believe in, to a people you don't believe in? Kaiteno kau Rais Ruto na ithirite nindi agitarakia waki wakeni kia talanta yonto bomwene ndi burapo kaithira bukiri kana wabunene akiwa ari muthionto ya bobo iri rakoneka ndeni anthiguru ya Kenya ni akwe miaka 40 ethiri. The proceeds from this listing will directly support the construction of the Talanta Sports City Stadium. The Talanta Sports City marks Kenya's first large-scale, purpose-built international stadium project in more than 40 years. Ndigurune chome na rarigathi Gachagua na mwekuro kebetite na mbere na ndionga yonde ni ndiguru ya Amerika arani ndia kiaria Gachagua ethirite akiona na kiao Ruto na remingwe akiwa kinyako ina thina ende rais atewetikiria. Everybody in Kenya knows there's a problem. Instead of listening to the agencies, the issues they are raising, abductions, extrajudicial killings, corruption, misappropriation of public resources, President says, no. These people have been incited by Rigiji and Uhuru. Nkadha wa Gachagua nwe Dorcas Rigathi ethira akiwa nende we ati kona thina kinyariku we kwithira kithiatana na mukurokie na akiura kia baraba ina thina nontubure thina yo niriku. And as he supports me, I also support him. Together with my children. There is nothing else. He's the head of our family. And I don't know what anybody has a problem, a husband moving with his wife. For Jehovah God says they shall become one flesh. And they will be with each other and they will be naked and they will not feel ashamed. So what is the problem with me and my husband? Right, na kiekire keto ndi kiantukiro ya tukudha tuikura kimoni ya kuyere kuyuguru ya campaign chia gisiasa iri kwithira igeta na mbere moni ya kuyere kunindi ukoni ya campaign chia gisiasa iri kwithira igeta na mbere na mbere tunende rete na marini 23578 antu ibethirite bageta na mbere utoma mwanya kuya kwithira kiwa thina ya Kenya kiri siasa gutik nyomwe urikithagia achindwa kanali kibia aritwa onenene bwandiguru ni Captain Mberia Kipkona. Awero TV vipi kulingana na vile kampeni zinaonekana kupamba moto hapa Kenya? Wengi wale waliokalia viti wanapoteza viti vyao. Ikirimi Beka mwongea kithira akiwa ndio siasa isimame ongea kithira akiwa siasa za mapema ni usumbufu ni Ben kumantere cha maoa ongenu wa Richard Kobia Kiambanjoa. Kwa kaida ya Kenya imekuwa nchi ya siasa wakati wote, tabia ilianzishwa na marehemu Moi. Pio ndauo Richard Kobia tuketa na mbere kuthoma amwe ya maoni yaku. Tuita na mbere ni ati Vice Chancellor wa Thirikari University Professor Peter Muriungi na rigareti ya bunge rungurwa kamiti ya wonjirithia na muinge nyuma ya Auditor General kwithirati University tinankanja kinyani ni maukuna ya ethabu. Kuruki University ni wananeti nindi kumba na akiri wadho bonenkaniri ngwe ya bunge ni bakathite VC Muriungi kiri ngwe njia nende na kinyabambiri ya mubango ya gukinya chukuru ikenda kuthoma para kwethira gite kia nambere ngwe chiayo Anthony Kathinyana Ndetoi. Abunge ba kamiti ya gusonkono tumiri bwa mbesa kiritengo legend ya wathani na kithomo muthenyo mde ne batigirwo na kirigalo kinene nyume ya mutari munene wa mathabu kwithira ti university nene ya Tharaka na ile tongeretwo ni Professor Peter Muriungi etina kiuria no kimwe gya gucokia kiri miaka 3 ile tukite ya kigina. Kulingana na mutari munene wa mathabu ya thirikari Professor Peter Muriungi ni ingiti mendekithia monde makuthingatira watho kiriwiti na mbere bwa university no abunge bagikathaga university no nontu bakwithire ya mbere kwandikirwa ripoti njeru ya gisunsu kegana rimwe ni mutari munene wa mathabu. The report on financial statement and qualified opinion. Unqualified? Yes. Oh. Vice Chancellor, do you understand the meaning of unqualified? What does it mean?
there are no weighty matters of compliance. Clerk, is the first one? It's the first unqualified. Tobo bwake kulingana na mutari munene wa mathabu University ni ya Tharaka ndia Professor Peter Muriongi ne thingatirite wathukire wandikani na gutigire ni kung'ania nduri jojonde ja Kenya kire university no. The ethnicity composition. The ethnicity, we are compliant with the 30-70 requirement. Yes, we are compliant. The first one ever. Yes. Abunge liba kende kidegi kudithia ndiongi ya kithomo kire University ni ya Tharaka. Is in Taraganithi. Clerk, when you do the trip in Central, you know Taraganithi is famous for votes. Inexistent votes. Yes. Thank you so much as on light note, and God bless you. Continue doing the good work. It's one of its kind. I mean, we have not seen such kind of report. No, we have not. And I think it's good to commend this Vice Chancellor and the team. And Chair, it's commendable. I don't think we will go there by passing. I think we purposely visit Tharaka because it will be benchmarking. Well guided. VC and his administration, they've done a good job, and particularly because of the good job, he came here confident, knowing that he may not need all the other members of staff. That is why when you asked him about HR and the others, he was like, we are well covered here. So keep up with the good job. To thank the principal and the management of the institution. This is a very, very good work. And being the MP of South Imenti, we never Tharaka. Most of the workers and the students also from South Imenti are enrolled in this institution. Continue doing the best, and we have really impressed this committee because of the good performance. Keep up. Thank you. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Right, na nikumira kinde tonende ya Kathenyoko nie chukuru ya Tharaka University tukona kanyaga kunoka indi kikyure kitunkethira nkithoma ya moni ya kutwichokera na kwiro no ithirite ogetaira muno reginende mathina na moya ya ithirite akiana kia na bikibiki riro no tuketha twichokera na yonyuma ikaita katikuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Tomerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10.
kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10 kenda gwikira miraa yaku rangi njere nuiona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gramu 50 no ungania ndawa iji cionthe amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gukurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Nukuthuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Chukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani. Nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ikumakiraritwa. Ukienda kuringa ndari. Tukugwati ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire katika aritwa na atori, aritwa na aritani na bwagetumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kiwi kyo getumitwa aeroke wagya college ria njega buru gitarone kia Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibuetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na njeku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Vultures are gathering, Ladama. With every bit that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. A legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Muratu. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Right on, bwana tupokuthirete tena mbere kwatanira na batu ikindiro chitu na kikiure kieto tukuria moni ya kuyari kwiguru nende campaign ira ikoneka kwithiregeta na mbere ndene ndenguru ya Kenya kaiteneka Boniface Mutumari wa needing political campaigns are hurting the country. Leaders need to focus more on seeking votes than delivering on promises. It binds Kenyans, distracts from development and waste public resources. We need a break from politics and focus on service delivery until next election. Martin Kobia Nkaria Kaua Siaza as an non-performers and no development agenda. Ngiaka hakuna maendeleo, wacha waendelee na siasa. Ni Zakayo Ntonja arenterechia Kipkona. Ndiro gita nambere otoa maoni yaku na nkethira nindi kiathomora twita nambere. Kuma taunine irianene gwita nturene ku bonda bonda ne gentu nindi utethira wiachekia kana wimiachekia njirene kingendo amona kwithira bonda bonda nindi ikitherimo kwina mpanga ire chithirite kia na kia na murumo yo yakwithira wi muchemanio ne kirasi ne kana inyo kigeria gwitika thimugo kamba wetere
ikuruke nonto murumo yo nende utikweberuka ende nturene imwe gituma kinende kebikibiki ibakendete nonto ibakyo ikibona giya wikieria na kinya weto twira maindukira bagutabarike nende inyankuruki ndene ya machikuru na chibitari ichichionekete kurungi kabonene kuruki kumania na murumo yo bamobeti y'ababikibiki ijibakyo anende mirumo na kugemia gone swag ekinande Okiru taurine chetu nende bonekete nyabwo butikwagira mwanigyo twandeto Martin Mugambi aina rono ruro monyero murumo yompanga. Temanagia kugitania na gukerania mataoni matura na nkinya njira cionthe ikiraramaga miraramire na nkinya miraramo minene gicio ntubura butwikite thina mpanga na nkinya kinyamara kiria kari ntugo gwa ntugo gato chokerete na rugono rwetu rwa mwanya mururumo kana muraramo wa mpanga ndeni ya nthiguru ya Kenya batwire kiri mpanga na thini ya gituma kiumanetie na bikibiki exhaust cia chiremba kure exhaust indaje yena nkinya exhaust chingeire mbaramia wabunka kwegwika mururumo yo kiri muthithia bikibiki kule bikibiki gakoroka wegweta kwamba kuma cori rugitoni ukeja yathirikiria ni sauti nija torokirie mato tani mato ne maurire no nto bwa sauti une nene muno rimo ukegwija gona ya kuruko kambire kwigwa mbogogo humakiri aringi biashara thithia bikibiki barabangi athina njira tori machukuru na nkinya machibitari bikibiki no chia batwikire kinyamara na nkinya kangata muri mwegego abagate umbako mama ntoto kona nanga kana nyomba ro inabe yatha kumire akona toro yate umbako mama ima bikibiki ba umakiwa thokoni monona tomona kwekange kare waona kagirekete ibikibiki u manto mama bikibiki kuma ikwambiria kweja jambirie kuongera kenegene ko muno makiria ntone ndute maflas no ito maflas uya ile negana na ikola jo no tuko mo kenda kwa gatoro makiria muri ya town otuma kwa na thimo tewe kolokete no kuwe gamba nonto the maflas the noise is too high na this issue net area litio muno yatweka babati gushokia gesheria bo yugete atiri wethira wena mafla na ena silence akithone ngari ne kandanto bamba kwegujana marinyani na nkinya nkurungani cia mataoni mwanya mangara njini kora bikibiki ino ciomba kwethirwa igikorodhorwa kwara mwana nkinya kunene exhaust twaraniritie na makanika barabarutaga wira eno emwe kwemwe kenda gutwathira bura githiaga na mbere bakiugaga tiga kuri bwithagirwo ri mwago kiria thithia baingi babikibiki na mbitagwo Anjei ninde bakuragira riu niro tukuga bikibiki jakoragwa kenda ji sauti nene olore kuntu tamajira kana kuntu takabese akeguja bikibiki one jete nigintu ta style kwendera kigwe ugende thika ora no sasa ugende tika rume na inya no sasa nige kula kwa mafula ndani kende gondokaga ulole kuntu kula yake kuja sauti yomba ko yokia kintu tethale mo kumemodify na kumeruta na gusokania irwa baime akolo ni ntopa gutwikira ne bakonda sauti nene na lile dieta ni gola go injelu igakulwa ikambile kuita sauti nene mtu akora exhaust kana gaituragwa oka golenjelo nongo ijengwa kulele ino ingenkuona tie protrudent kana exhaust inda jaburu natirudagwa asubalo ke golagwa kogu tiketa exhaust chia sawa ale utajeja ngo jeta etwini one amwe na matheta magituma na nkinya miraramo ya bikibiki no
Thithia ba bikibiki baingi baugite kurara maguku ti mwago indi gwikagira bikibiki nya kuminenkera mwago na nkinya kumikira rwiro untu bura butemaga baomba kwithirwa bakiona mbeca nyingi gwa kagita gakubi iro ina pawa uteke barieti itagia ana era morigo gutejuele maguku kama tentole na tentole tonga elimari mwake elimari mwene etero ena mainya mare manene oteona tangari iji ja masindano le oteona ona je sauti nene kenda yomba ko matoko gure no kamata meligo ni customer aumirira aria ukiringa akusta togu uria ya piki tu ya kinyo no etho erugire tene ya kinyo tontu balbuja ina space kana kamwanya bro onaga for example tagutwika ngenji ya balubu ande lo se waseta balubu tapet inde waseta yati igatuka ina ngenji ene gukurukira area into ile tene yote na ngenji no tontu exhaust na etho endugoku temwago tonto endea bikibiki era ukathoni customer kanende boka mateta tabaira to barato balito no kama teta barato balito bikibiki era ina mafula etiomba kwetwa gita kirima spin ni tongurukia nomba kure tonto nomba kure ikerwa ikuta meluke yonde irenge no toma pure kedo kiwata meluke yonde ko ndeni ituma indi ya gutwekera ati mtou no thoko mbesa nyingi akadia so kambeli ojongi tonto yakinya kirima nika wata kauna ne tumba kuiteskelma spindi tonto ino ngena yo iremba kule ikama kwetwa gita spindi tonto itekwinga meluke mingi nkoroki. Thank you. Uyuri muthia wa gichunche gietu kia mbere kia rugono rwetu rwa mwanya mururumo wa mpanga muthenya uyu ngitukaraneria na atongoria mwanya bari ogobori chia rugamiri baikundi bya bikibiki na nkinya mabicha mamara matuthiurukirite kenda kumenya murugamo wago ngikuretera rugono rwa mwanya mururumo wa mpanga kuma gicigo mbunge kia Marambi tagwa Martin Mugambi rono rwa Martin Mugambi na runendo kethero kinyila wa nechunje kebile kerono rwa mwanya nagira kunete ngabana mutumana ugete akawa tambaro Rais William Ruto kuthura mukondo yoele mutumari uga njuma inende meru kethire kigunekana milioni 500 kuma kithirikane nego kiria chibitari ya Meru level 5 wanke kinye level 6 muthuri murioki na rono nkroki akiaria Governor Meru Reverend Motimanto Ithinkia na ugete ati weja Governor Meru agetana mbere kugwata mbaru thirikari nene aria mutongirio mugongo na munini wawe gitumi kaunti Meru ni kuona uguni bunene muno kumania thirikari iji akiuga nandi baraba kumwira ati akaria manzira thirikari nene ati thwagitika akejana ngerekano njuma ijite munini mutongirio mugongo akethwa cibitari nene level 5 kine mubango joko mitithia nkathi ya level 6 na kaunti Meru ikethwa ikunika na mungana ja milioni 500 anto baba ingimbi betu bakiwa mutuma okaracia nteto cia national government okaria nteto cia President Ruto okaria president nteto cia Kindiki nende borie nonto ya Friday ni ndombete kiri national government milioni 500 yaraye yite wokiria sibitari yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital tesa wasawa mbesa yuito nankeri na deputy president ne yete kubwethia gintu gita one ground breaking kenda sibitari yetu yitia air level 6 itogothikira nende bwambira nkayaria nteto cia national government inabo kweregera mbesa ya yusi human loi muntu wena mpara omba kuruma oweriko tanga ogetho tekwenda kuria na bukemenya abatu turaswire thinene miaka 2 na nusu nanga okethira turia Meru turenda kura tukariu na tutendo kasua because anto barabataringire thirikari kura anto banyansa anto bantere irainge ibo bawikirwa maendeleo na tutukayeto Mount Kenya ituretere tutena thirikari twetako bore ona nyansa bagikirwa maendeleo ya kariate ya manene teu na nde borenda batu na tutukachwa ne baraba gotieta to opposition no kwerere kura igwamberia kuringwa na arua
akiwa nandi nontu bagitungiki na utina mbere bungi barapo kwendekana ndene kaunti Meru no mwanka gwete mbaru mutongerio mugongo na kuwa kinya na kwendethwa kithura ya jairi na tutebo lazimisha kuringa kura it's your democratic right ya gutara nao geta ende ya gavana wenu ora mwendete ndiburomba thirikari ra woni ngo support erango support era bombera ito toerere roi ito romba president atobwetherie Meru City ibana bakwenda Meru ya City bakwenda sibitari cieto ciokirwa baraba kwenda Kinoru Stadium iretwa ndene ya Meru yuma kiri national government ibana bakwenda ndeto yu ende woni ndawa president wetu itutamure babo te batero ngwatia president wetu itamuyana deputy wa waita muyana amo tumonto edingia Uruga no thimenti twena mutuma twena gavana wetu twamwa support ibo gwiritwo no ntubwa kwithirwa na tunenkirete gitu kia deputy governor ibo gwiritwe ibwega sana your excellency okwigwa no we tukwenda no we tukugeta atia no we tukwenda kinya 2027 no we tukugeta atia akiuria kariba Meru betha bakirumira muno mubango josha na kutha bagiciandikithia nikenda bagunika kagite kara bareta cibitari na bakathikira muno manto jana siasa barabo bajua bagota cibitari cieguru na ndi baraba obwira sha eteritango gi barabe na mbeca cia gwita private hospital rekaina bauburu tafadhali kendarira twana twetu mwekuru kana mukuru kiribara mwathani atharimite na family bakethira bakenda utethio bwa ugima bwa mwiri kwa twika antu baiba kwethia atia ibagutethuka itwitite kwaria na coordination kana na policy kana na policy makers ba ministry ya health nikenda tureta mubango yo kumenyera vulnerable families na tuba policy tuba cover nikenda weta cibitari ukethira utena thina nyingi na family tikutabika kwendia mburi kwendia nguku already thirikari account ni kumenyerete muthuri Muriuki Uru TV mutire kangangi akira mubango ya Safaricom ya mpesa sokoni kambuni ndene trimanite na bonda na kinya jenzi Meru ndene yaramu na bedrete bakera kemantu yegi brabomba gukurania kaitene okauni kinyete chuka na gukirie corona kinya bedira bakinenkanaira madaga kithomo kire chukuru ya secondary ya Charunde yara kinyete milioni 1 John Diga gato ndionga ya Safaricom na mwago yo kamuni kambuni ya waraniria ya Safaricom muthenya wa imunthi ni umbite kwigwa igikinya cukuru ya secondary ya Charuru ira interecha tiganeici gukurukira mubango wiyekene ta pamoja initiative uragomba kwigwa gukire mantu mathomo na araba umbite kwigwa bakire cukuru eno into bia laboratory bia nkuruge chiringi milioni 1 bila bikaomba kwigwa bietetheria mantu megene na mathomo mono ma science na ararimo bara bathomithagia subject ino kire cukuru eno bakuwi bara ina kagita kauma mono indi mwankira gwinde bakego bena kagita kauthu gakurutana ana bacukuru eno mantu science. Nafunza chemistry ya tunashukuru sana watu wa Safaricom kwa sababu ya kutusaidia katika shule yetu. Kulikuwa na challenge kiasi kwa wanafunzi wakati wa kufanya practicals na pia the likes of physics kukuwa na equipment. For now kuna equipment ya kutosha. Ndio araba Charuru ibombekete kona lab the apparatus ira most common ira bombeke utumira ki STEM the key one of the pathway ya simbihi ira yite ana iba komba kuboy the titration boya thai with the modern lab equipment igitendo aciari amwe na arimo bacukuru eno secondary ya Charuru bombete kwigwa bakithuchana nkero inene na bagicokera nkatho kambuni na Safaricom bakiuria aciari amwe na arito bara bamena cukuru eno nontu bakwa into taibi ende ibombe kwigwa bakiya kona bura mantu mathiete na mbere bwega na gakinya aciari bakiuria otigira ibakureta na cukuru eno kende gakura kinya nkuruki babudire mantu ameya nkiromba antuba ture Charuru parete ana ndene cukuru yetu secondary school Charuru kenda na beto bakomba kwithira baita na mbere na kuthoma mathomo ameya nontu bwa into bya turetari Safaricom muno bana Agustin Muthomi
ura atumirite Safaricom Foundation yeye turetera equipment nyingi sana cha over 1.2 million tiaritoa kenda bamba kwambiriria githomo kio ka sciences skulu njaro kabisa eteke ona interview haraka uwiretenia arito nende aciari na aturi betu na gwina confidence charugwe ka mbokurukia na kabwije bwega ni akene tutite thai mamu mathiete na mbere ntere cha Charuru tiganĩci kiri kaunti ya Tharaka Nithi kambuni weno ya waranĩria ya Safaricom ibokomanĩte na ikundi mwanya mwanya bia ekuru kuma ntere cha chuka kaunti wene Tharaka Nithi kiri mubango kumenyekana ta wethesha mama na araba kuthiete na mbere na kurutana ekuru mantu mwanya mwanya makwibukiri kundi na kakinya gukiria ngui ciao ira bathia na mbere na kuruta wantu kenda bakona agantu akubuya buya kiri ngui ciao kurukira kambuni eno ya Safaricom. Kwa mkutano wetu wa leo tulikuwa tumekuja kwa sababu ya kushirikiana na the M-Pesa Foundation, that is Safaricom Foundation, since they launched the M-Pesa, kuhakikisha tumeanzilisha mradi wa wezesha mama. Wakiwa wana celebrate kuanzishwa kwa M-Pesa for the last 15 years. Tumeanzisha mradi wa wezesha mama leo, na huu mradi utaendelea kwa mwaka mmoja kutoka August 2025 to July 2026, na hiyo ni kumaanisha hand in hand itashirikiana na Safaricom kuhakikisha tumeelimisha wamama wale wako kwa biashara za ukulima za kuendeleza kutoka mahali tumewapata na kuwainua juu. Inara kinyamu jewa mutindo na unkirimbe umbithi bajenzi barabethagirwa bekiri boda boda wanoba umbite kwigua bekomana na kambuni weno kiri muthango na gukumenyekana ate M-Pesa sokoni kenda kurutanwa mantu mwanya mwanya megenie na bora bakemenyagira rera baumako bakiona mutingo bekiri bikibiki na ginya mantu mangi megenie na kuithia kamuthithu kiri Safaricom. Big kwa bodaboda ajali hutokea, ni vile wanaweza chukulia vile ajali ikitokea, na pia tukawaambia about safety. Safety inaanza na wao, vile waanze kuvaa helmet, hizo vitu zote, na pia wakinge watu wengine kama vile wao wanataka kuishi. Pili, tuliwaletea M-Pesa products ambazo zinawafaa wa watu wa bodaboda na pia wale wajenzi wengine ambao wamekuwa katika hii forum leo ambayo imekuwa ya bodaboda forum. Tunawaambia kwamba pochi la biashara iko hapa kwa sababu ya biashara yao, wasiweze kurivasiwa pesa, kwa sababu tumesikia feedback mingi kwamba wakitumiwa pesa na customers zinarivasiwa, lakini ukikuwa katika pochi hapo hakuna pesa inaweza rivasiwa. Kiripotera ndoto cia Weru Mbita wa John Thiga. Right, na nikwimira kinde tunende John Thiga tukithia twikera gatanta kinde tuchiro ndi bano tukwithira watanite na batindi kinde tuchiro theta tunkethera ngichokaira na kuthoma ya maoni yaku kikiuria kitwara tukwithia tukienda kumya maoni yaku koni campaign ile chonekete kwambiria nendi muri nkiremi ndoka ni mwana wetu Amadithia na ngetwa Phineas Imana.